Ako tražite kolač koji je jednako ukusan koliko i vizualno atraktivan, mačje oči su pravi izbor. 6 bjelanjaka izmiksajte u snijeg. Dodajte 6 žlica šećera, vanilin šećer ili aromu vanilije. Dodajte 6 žumanjaca i miksajte. Dodajte 3 žlice brašna. Dodajte 3 žlice kakao praha. Sve izmiješajte lagano. Smjesu čokoladnog biskvite stavite u pleh za pečenje i poravnajte. Biskvit stavite peći na 180 stupnjeva nekih 12 minuta, ali sve zavisi od vaše pečnice. Sada pravimo čokoladnu kremu. U pola litre slatkog vrhnja ja uvijek stavim kesicu šlaga u prahu da krema bude čvršća. Miksajte i dodajte 200 g rastopljene čokolade. Ja ne stavljam šećer jer je već čokolada slatka, ali ako vam se više sviđa da je krema slađa, dodajte žlicu 2 šećera u prahu. Pečeni biskvit stavite na ravnu površinu. Pečeni biskvit malo premažite mlijekom, tada zaista bude sve nekako sočnije. Biskvit premažite kremom, otprilike s 2/3 kreme. Centimetar 2 od ivice poredajte banane s 2 strane biskvita. Svaku stranu zarolajte do sredine biskvita. Premažite ostatkom kreme. Ukrasite po želji.